Susret s morem. Vetar je i dalje jačao i negde oko 80. meridijana ulijetali smo u jaku oluju. Koliko god je bila neugodna, tek nakon te oluje ušli smo u pravi i konačni kontakt s vibracijom oceana. Kada se prve kapljice počele spuštati, bili smo gotovo veseli. Kiša izvukla Bebeka na palubu. Kao i ja, bio je u kratkim, izrezanim trapericama. Kapljice su učestale i sklonili smo s palube nepričvršćene stvari i odjeću. Blagi vjetar se pojačao. Bob se prihvatio kormila, a ja sam preuzeo latinsko jedro. Zategnuo sam ga blago, razmišljajući da li da ga spustim, no odlučio sam da ga ipak ostavim donekle skraćenog, da hvata jugozapadni vjetar koji je neprekidno jačao. Uskoro nebo se zamračilo, dok se čaroban osjećaj mira, misterije i topline širio oceanu. Čuli su se zvuci grmljavine s bljeskovima u daljini. Horizont se palio plavom, bijelom i crvenom bojom. Jedro se nadulo, brzina broda povećala, dok gotovo nismo klizeći lebdjeli iznad koturajućeg čelično-sivog mora. Gusta pjena uzdizala se u zrak, udarajući u naša vruća tijelesa, obasjavajući nam lica, dajući Bobu mističan izraz. Sada je već gusto kišilo, more je kipjelo, a brod je teturao i poskakivao na vodi. Usprkos bočnoj struji nismo gubili pravac. S jakim sjeverozapadnim vetrom jedro je snažno vuklo, stroj je zujao pravilno i umirujuće, s obzirom na valove što su se lomili u suprotnom pravcu. Činilo se kao da klizimo 2 puta brže od stvarne brzine broda. Uprkos bučnim naletima mora i subjektivno smo doživljavali tu plovidbu kao da se odvijala gotovo u tišini. Zvukovi i vjetar snažno su rasli, no ja sam osjećao neki veliki unutarnji mir, osjećaj usporavanja, kao da se u meni polako zaustavlja neki kotač zamašnjak. Bebekovo ozbiljno lice, osvijetljeno bljeskovima munje i mokro od pjene, apsorbirano i u koncentraciji, isijavalo je neki unutarnji mir. Bob je mirno upravljao kormilom, kao da se ništa ne događa. Riki je već 2 dana pijan ležao u kabini. Ćo se povukla u salon, Jack dole kraj stroja. Zaključali su otvore, pripremivši se za oluju i nestali. Bob za kormilom, Bebek i ja na jedrima, Jack uz motor, a u nama neka čvrsta spremnost, gotovo želja da se sukobimo s bijesnim silama mora koje su nas od početka ignorirale. Da, tu smo, čekamo vas, ne treba nam vaša blagonaklonost, vi bogovi mora i vjetra, dođite da se ogledamo, dosta je bilo lažne ljubaznosti i ponavljanja. Sudjelovali smo sva trojica u tišini, u tom osjećaju, kao da tonemo u neku nevidljivu tekućinu, ispuštali smo zrak iz pluća i smirivali se, čekajući bitku. Tu i tamo pažnju bi nam privlačilo, poput bujnog trbuha trudnice, napeto jedro koje je odražavala svjetlost munja, što su iscrtavale brodsku siluetu na mrkom oceanu. Poslije svih tih tjedana dosade i tetošenja, bilo je ugodno osjećati oštre udare vjetra u lice, potočiće vode koji su se slijevali oko nogu, slušati bijesne krikove mora i oluje u žrvnju Indijskog oceana. Želeo sam da se taj trenutak zaledi, razvuče u vječnost. Prepoznavao sam taj osjećaj u oštro iscrtanom Bebekovom licu.
Osjećao sam se kao pomorac u Wagnerovoj operi, riješen da izazove prirodne elemente i sile, ploveći kroz ljutite, fermentirajuće oblake, nepokolebivo i odlučno. Prokleti Holandez koji luta svijetom tražeći ženu koja će biti vjerna. Čuo sam završne Wagnerove akorde, dok se senta baca sa stijene bijesne valove, a njegov brod tone u kipući horizont, donoseći konačno smirenje. I onda je počelo, naglo i neočekivano. Oštar vrisak, prodorne bijelo plave vatre, rasvjetlio je mračno poslijepodne, pretvarajući ga u svijetleći beli nadrealistički pejzaž. Jureći preko naših glava, bljesak se sunovratio u valove, gaseći se kao da neko pritišće prekidač. Slijedio je trenutak ispunjen tamom i tišinom. Malo poslije udarila je gromoglasna eksplozija, tresući brod, lomeći jarbol poput slamke. Uz glasan prasak jarbol se srušio, a meni kao da je bilo drago. Sve se to događalo brže nego je bilo tko mogao reagirati. Krma se izdigla iz mora, Bob je beskorisno vrtio mrtvo vratilo, kormila, a brod se okretao u stranu, primajući udarac prvog od masivnih valova što su slijedili. Brod je klatići se posrnuo, nagnutim polupotopljenom stranom, grabio je more i ispravljao se dok je val vode odnio jarbol i jedra. Pogledao sam jesu li Bob i Bebek još uvijek na palubi. Bebek se čvrsto držao za odsječeni panj od jarbola, a Bob je urlao. Hvala nebesima za taj val koji nas je oslobodio jarbola. Možda nam sad uspije okrenuti brod. No, kormilo je još uvijek bilo mrtvo, krma je ljebdela iznad vode, a propeler je urlao u prazno sjekući zrakom. Odjednom brod se zatresao od snažnog tupog udarca. Bacio me na pod i prema ogradi koju sam uhvatio u zadnji čas. Na tren pomislih da smo udarili u stijenu. Na udarci se ponavljali, ja shvatih apsurdnost moje ideje o stijeni u kilometrima dubokom tihom oceanu. Ugledao sam Bebeka kako se sjekirom u ruci juri preko palube vičući: pomozi mi, jarbol treba osloboditi spona, udara nas. Dovukao sam se do druge sjekire, zgrabio je i krenuo do Bebeka. Brod se počeo vrtjeti u krug. Bilo je nemoguće držati ravnotežu i udarati sjekirom po prepletenim žicama koje su vukle jarbol u vodu. Samo da smirim brod, vikao je Bob, čekajući da se krma konačno spusti. Odjednom propeler je zagrizao u vodu i kormilo se snažno zavrtelo u središnju poziciju i udarilo Boba u glavu. Bob je zateturao. Mislio sam, odletjet će preko palube, no naglo se sabrao, zgrabio kormilo i zadržao ga. Brzo, brzo, vikao je Bob. Javi Jacku da nabije pun gas. Otvorio sam okno i prenio komandu. Stor je počeo vriskati od napora. Bob se borio s morem kako bi okrenuo pramac u smjeru valova. Na tren brod se smirio. Bila je to prilika da Bebek i ja konačno izvedemo tih nekoliko oštrih udaraca sjekirom o žice. Žice su prsle, jarbol se otkvačio i brod se nagnuo u stranu, zahvatio galone valova i onda naglo uspravio i zaokrenuo u vjetar. Imam je, prokleta bila, konačno je opet imam, urlao je Bob, osjećajući da je brod opet pod kontrolom. Bebek se držao sidra sa izrazom iskrenog trijumfa, Jack je otpustio gas,
No svako popuštanje i brod bi počeo kliziti u stranu, gubeći pravac, otkrivajući bok. Reci mu, neka da gas, pa makar prsla. Vikao je Bob držeći taj spasonosni jedini kurs izravno u vjetar. Brod se konačno krenuo izravno u vjetar i krenuo naprijed. Bebek je na trenutak nestao pod palubom, vraćajući se odjeven crveno mumificirano dijelo za oluje, noseći još 2 za mene i Boba. Tek tada shvatio sam koliko mi je hladno. Bebek je prihvatio kormilo i dodao nam odijela. Krenimo dolje, da se odjenemo, rekao je Bob. Čeka nas duga i naporna noć. Još uvek me nije napuštalo ushićenje. Tek kad sam ušao u kabinu, želudac mi se zgrčio, zavrtjelo mi se u glavi i počeo sam povraćati preko blijede Ćoćo San, koja je šćućure na uglu izgovarala nerazumljive molitve. Trebalo je mnogo napora i volje da sam se pribrao i odjenuo i još više dok sam prisilio popiti toplu juhu iz termos boce. Ponovo sam izašao na palubu zamijeniti Bebeka. Kao što je Bob predvideo, noć je bila dugačka i teška, no po izlasku na palubu meni se vratila volja i samopouzdanje. Osjećao sam se dobro. Konačno sam se ogledao s morem i konačno se nešto dogodilo. Te je noći 4 puta vjetar mijenjao pravac. Nekih sat i pol Jack je držao stroj puno gasa. Radio je kao mahnit. Zavrtao, oblagao je limom, lemio lemilicu, stiskao klještima i svašta drugo. Stroj je izdržao, no drvenarija oko stroja pregrijala se, ujutro počela tinjati. Nekoliko sati Ćoćo je nanosila mokre krpe, mijenjajući ih i ne dozvoljavajući da se drvo upali. Tek posle izlaska sunca vjetar je nešto popustio i Jack je podesio stroj na 1000 obrtaja. Zavijanje se smirilo i drvo je prestalo tinjati. Skuhali smo doručak, a kada su zrake sunca probile obrak, opet smo uzeli kurs prema Indoneziji. Prošlo je 40 dana od kako je Iran nestao s horizonta. Miris nove zemlje osjetio se tu, u zraku, dugo prije samog dolaska. Je li tu uopće bio miris? Nepristrasan, vječiti, nepromenjivi ocean je počeo umirati, slabio je i gubio svoj intenzitet. Ocean se razlikuje od mora. Proboj u jedno bezlično ništa. To ništavilo oceana možda je i druga strana ništavila crnih rupa i pećina, no pećine su pune misterije, duhova, strave. Duša oceana je bezukusna, bezlična, ona deluje skriveno, nenametljivo, to su voda, gola voda. Čudno je putovati po oceanu. Putujući po zemlji, čovjek blago mijenja zvukove, mirise, no ocean je drugačiji. Realnost jedne kulture, jednog geografskog područja, svi mirisi i zvukovi, cijela povijest, sadašnjost i budućnost neke zemlje tone u ništavilo. S jedne strane nestane Srednji istok i onda dugačak period limbo, asfodel, prolaz kroz čistilište, a sa druge strane izvire nešto novo. I onda to uzbuđenje. Što će to izroniti? Kada čovjek putuje cestom iz Jugoslavije preko Austrije, zna da će izroniti Njemačka. Njegovo tijelo je već sasvim i svim osjetilima pripremljeno za Njemačku. Putovanje u Grčku se razlikuje od putovanja u Njemačku. Put determinira cilj, no sa oceanom je sve drugačije. Put je uvijek isti. Putovanje u Australiju, Kinu, uvijek to bezlično ništa
i onda odjedared vibracija zemlje koja dolazi. Krvavo crveni zalazi sunca u Indije, u blizini Indonezije, promijenili su se u purpurno ljubičaste. Nekoliko dana prije pojave malezijskog kopna, voda je počela mijenjati boju. Intenzivno plava menjala se u zelenu. No nije to bilo tamno gusto zelenilo Persijskog zaljeva, već neko iskreće, bjelkasto, prozračno zelenilo sa mnoštvom praštovih točkica. Indonezija. Još prije samog dolaska osjetio sam da se tu radi o dva mirisa, dva spleta boja, dvije različite vibracije. S jedne strane lepršavo prozračna zelena boja mora, vesela igra letećih riba i razigranih kornjača, a s druge strane prljavo plava i uvijek pomalo prijeteća crna boja neba. U jednom trenu zrak čist, prozračan, nebo plavo, a već u drugom zrak gust, nabit, prijeteći i nekako teško mračno sivilo boji more, zrak, dušu i nebo. Tada još nismo bili svjesni te crne vibracije Indonezije. Primećivali smo je, ali nas je ipak više upila euforija skorašnjeg dolaska. Noć prije nego što će se pojaviti kopno, usnio sam težak, naporan san u kojem se penjem na brdo, a noge mi neprekidno krize. Zemlja mi se odranja ispod ruku, ja se uspinjem sve više i više. San koji me muči već godinama. Kopno su najavili galebovi. Doljeteli su, napravili krug i ponudili nam počasnu pratnju. Nad morem se nadvila ljubičasta maglica i vidljivost je pala na nekoliko kilometara. Stajali smo na palubi i čekali. Maglica, šum broda i onda kopno. Pojavilo se naglo i nestalo kao striptizeta koja na sekundu pokazuje ogoljenu dojku da bi je u sljedećem trenu opet sakrila, izazivajući prije nego što će se potpuno obnažiti. Vjetar bi načas napravio rupu u zavjesi. Pljesnula bi udaljena zelena brda. Prozor bi se zatvorio i čuo se samo šum broda. Zemlja! Je li to stvarno zemlja ili samo san? Kada se maglica konačno razrijedila, bili smo nadohvat obale. Tamno zelena, palmama pokrivena brda izranjala su gotovo direktno iz vode, odjeljena od mora beskonačnim pojasom svijetlo sive obale. Prošli smo otočić Pahaitan i Rt Kuon i plovili već duže vremena paralelno uz obalu, a da toga nismo bili ni svjesni. Obala nam se nalazila s desne strane, udaljena svega nekoliko stotina metara. Predeo je bio nenaseljen, iz guste džungle dopirali su samo krikovi ptica. Crvenkasta boja mora ukazivala je da ulazimo u plićake. Bili smo prisiljeni udaljiti se u sigurnije vode. Plovili smo uz zapadni bok Jave prema malenom pristaništu Bantenu, nekih 70 km zapadno od Đakarte. Kada su se na plažama počeli uočavati prve kuće i kada smo u daljini prepoznali obrise Bantena, počela je padati blaga, topla kišica. Obrisi grada postali su sve jasniji, već smo razaznavali kuće, dućane, automobile. Zemlja! Je li to stvarno zemlja? Od uzbuđenja gotovo mi je pozlilo. Osjećao sam neku ludu želju da iskoči iz broda i odmah doplivam do obale. Tamo malo dalje, normalni kreveti koji se ne ljuljaju, svjež kruh, voće,
tvrdo tlo pod nogama. Još samo malo. Hoću li izdržati? Proživljavajući isto to, Jack je povećavao brzinu. Spustili smo jedro i istakli žutu zastavu. Poziv za carinike. Kiša je još uvek padala, no meni je bilo savršeno svejedno. Još samo nekoliko metara i onda konačno udarac broda OK. Taj udarac osjetio sam cijelim tijelom. Kao ošinut gromom stojim ukločen, dok Riki nasmiješen veže brod. Bjelozubi carinik dolazi na palubu. Zvukovi automobila, polako, počeh shvaćati da smo stigli. Zemlja, konačno zemlja. Odliknuo sam, iskočio na obalu i teturajući trčao lokvama natopljenim molom prema gradiću što ga je prala kiša. Indonezija. Piskutava zvonjava šarenog električnog tramvaja, na tren je prekrila šarenilo zvukova Džakarte. Poznati čehoslovački tramvaj bijesno je zvonio pokušavajući animirati skupinu vozača Toyota, Honda, zaustavljenih nasred ceste, koji su izašli gledati tuču dvojice piljarica u šarenim haljinama. Tren kasnije, zeleno odjeveni policajac, razdvaja piljarice, vadi sjajnu metalnu pištaljku i rasteruje gužvu oslobađajući blokirani tramvaj. Sjedili smo u kafeu Penom, nekoliko koraka od trga Medeka, zaklanjajući se u sjeni 110 metara visokog spomenika slobode. Bebek u svom staromodnom opranom i izvlačenom plavom odijelu i kravati, s naočalama za sunce, djelovao je kao neki zalutali kicoš iz istočne Evrope. Ja, u majici i trapericama, kao i svi ostali. Iza ugla pomolilo se pognuto tijelo kineskog slastičara, koji je na leđima nosio 2 krila svoga dućana obješenog o motku preko ramena. O struku mu je visilo zvono svraćajući pažnju mušterija. Kin pana, rekoh dobacujući mu 100 rupija, nekakvih $5. Ovaj veselo prihvati gomilajući u 2 papirnate kutije goleme količice sladoleda i slatkih špageta. Pojeli smo sladoled, platili kavu konobaru sa smeđim fesom na glavi i krenuli pješice niz Jalan Tarmin, glavnu ulicu Džakarte. Hodajući lijevom stranom, držali smo se sjene bogato razgranatog drveća bulevara. Oko nas šarenilo odjebenih Indonežana, neki u tipičnim bijelim odjelima bez ovratnika, neki zapadno obučeni, hrlili su užurbano niz glavnu napučenu ulicu. Posvuda graciozne žene, ljubkih lica, velikih očiju i kao lopta okrugli grudi koje su isticali prikladno krojenim uskim kabajama. Krenuli smo prema univerzitetu. Bilo je poteškoće s taksijem. Kako mu objasniti pojam univerziteta? No, dosjetih se. Fakultet, rekao sam. Lice vozača razvuklo se u osmijeh i usledila je luda vožnja gradom. Gužva rikša, bicikla, automobila, trolejbusa, tramvaja, autobusa i svih drugih prijevoznih sredstava, modernih i nemodernih, okružavala nas je sa svih strana. Vozač je stalno nešto pričao, na Bahasa Indonezija, odgovarali smo tidak, misleći da to znači da, što je navodilo vozača da sve manje gleda pred sebe i da nas sve žustrije uverava.
Tek nakon 20 minuta vožnje shvatili smo da Tidak znači ne, a kako se kaže da, to nikako da otkrijemo. Prolazili smo širokim bulevarima, zatim uskim uličicama, vičući sa šoferom na bicikliste i pješake. Ispalo je da je fakultet bio hotel Indonezija, no tamo su nam objasnili da se fakultet kaže univerzitet. A kako se kaže da? Ja, rekli su nam. Natrag u naš taksi. Taksista više ne zavitlava. Razumije i univerzitet i fakultet, čak i hindu i vozi odmah kamo treba. Unutar sklopa niskih kuća, nalik labirintu, tražili smo profesora Sapika, koji nam je trebao osigurati preporuku za naš rad na Borneu. Sapika nije bilo, otišao je u Sirabaju na nekoliko dana. Primila nas je njegova sekretarica. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste? Bila je vrlo ljubazna i davala nam je preporuke za Javu, ako baš mora, i za Sumatru, ali za Borneo, po tomu nema ničega. Borneo nije ništa posebno. Tamo za kulturne ljude nema ničeg osim divljaka. Zanimalo nas je upravo to i u tom smislu smo i razgovarali, no ništa. Šetnja na univerzitetu bila je prilično besplodna. Bio je nacionalni praznik i nikoga nije bilo. Nakon sat vremena uzaludnog traženja, smilovao nam se portir i pozvao nas na kavu u univerzitetski kafić da nam objasni neke stvari. Kafić se nije mnogo razlikovao od sličnih studentskih kafića na fakultetima u Jugoslaviji. Gola, siva, nepospremljena prostorija, hrpa plastičnih čaša na podu, nikakvih ukrasa ni dekoracija. Osjećali smo se kao doma, jedino što nam je kava bila bolja. Gospodin Ping je Kinez i kao takav smatrao se objektivnim. Popivši gutljaj kave, objasnio nam je situaciju, kako on vidi Indoneziju, kako je vidi svijet i kako Indonezija vidi samu sebe. Borneo i zapadni Irijan dijelovi su Indonezije kojih se svi stide. Indonežani, odnosno doseljeno stanovništvo iz Burme, koje se smatra Indonežanima, drži da su najnapredniji i najmoćniji u zemlji. Bilo kakve sugestije o važnosti kulture i običaja Bornea ili zapadnog Irijana naići će samo na negodovanje, dok možda Evropljani govore o zaštiti Dajka i Papuanaca, nama urođenici nisu problem, objasnio nam je taj profesor bez katedre. Vi ste vaše urođenike pobili prije nekoliko tisuća godina, govorio je Ping. Sada, kad su Amerikanci sredili Indijance, sada jedan Marlon Brando može sebi priuštiti da sentimentalizira o Indijancima. U Indoneziji je drugačije. Urođenici su većina stanovništva u zapadnom Irijanu. Kontroliraju velik dio prostora na Borneu. Zato Đakarta ne može dopustiti lažne sentimentalne stavove koje sebi mogu dopustiti Vašington, London ili Pariz. Zato, ako hoćete pomoć u istraživanjima kulture Bornea, zaboravite univerzitet. Bio je njegov konačni odgovor. Bez obzira na to koliko je on bio u pravu, mali Kinez samo je razbuktao našu želju da nastavimo za Borneo, a zainteresirao nas je i zapadni Irijan. Preostali deo dana proveli smo na tržnici na Paster Cekiniju. Posle jednoličnosti mora izgled tržnice bila je gozba za oči.
grozdovi naslaganog najčudnijeg voća, neviđene biljke, povrće, kaleidoskop boja. Tek zabave radi cjenkali smo se po 10 minuta oko jedne jedine papaje, da bi na koncu gazdi platili 2 puta toliko koliko je tražio, tek toliko da mu naplatimo za sve one čudne grimase i geste kojima nas je toliko zabavljao. Dan smo završili posjetom muzeju Medor Merdeka, gdje smo, razgledavajući keramiku dinastije Ming od nekih Novozelanđana, dobili korisne adrese jeftinih hotela. No, nismo išli u hotel. Novozelanđani su nas na posletku odvukli na neki tulum. Utrpali smo se u taksi, usput pokupili Rikija i Boba iz stana Rikijeve prijateljice i svi zajedno završili na tulumu. Profil, Zvečka, Kavkaz. 3 dana ludovanja po Đakarti prošlo je kao u snu. Riki i Jack kao da su poludeli. Ucarali smo se iz bara u bar, večerajući po skupim restoranima i uveče pijući po tulumima. Sama Đakarta nije nas posebno zanimala. Golemi, modern grad, prepun skupih automobila, najluksuznijih dućana i svih ekscesa moderne civilizacije. Smjestili smo se u nekakvom jeftinom i ugodnom hotelu Vizma Delima, kući prijateljstva u ulici Jalan Jaksa. Bila je to mirna malena ulica nedaleko bučne Jalan Keban Sirih. Mladi direktor išao nam je na ruku i kada smo se potužili da nam nije do turističkih atrakcija, ponudio nam je usluge None Linge, gospođice Linge. Nona Linge bila je studentkinja engleskog, 19-godišnja inteligentna devojka koja nam je obećala pokazati pravu kulturu Indonezije. Slijedilo je 2 dana posjete muzejima, hramovima, folklornim priredbama. Kulminacija svega toga bila je naravno predstava Ramajane. No, nama nije bilo ni do Vajanga, ni do Dalanga, ni do Gamelana. Osjećali smo se kao da smo došli u Južnu Afriku, upoznali domorodce i njihovu kulturu, te pali u šake Nizozemcima koji nam pokazuju kinematografe, diskoteke, opere, baletne kuće i ostalo. Objasnili smo to Noni Linge, no nije nas mnogo mogla shvatiti. Kako se usuđujete uspoređivati predstavu Vajang sa kino predstavom? Vajang je igra sjena, umjetnost stara stolećima. Naš orkestar Gamelan ima povijest dužu od svih evropskih orkestara. Naš Dalangi, glumci i lutkari, vrhunski su umjetnici, govorila je ta inteligentna devojka. Kako nas možete upoređivati sa južnoafričkim bijelcima? Pa mi smo ovdje već više od 1000 godina. Naša kultura je 1000-godišnja kultura. Pogledajte sve ove hramove, pogledajte arhitekturu. Htjeli smo vidjeti, biste li reagirali drugačije kada bi se stvari postavile iz drugog ugla? Pa šta, zafrkavao je Bebek. Nizozemci su u Južnoj Africi već 400 godina, a vi ovdje 1000. Šta ima veze? Nekoliko stotinu godina više ili manje. Osim toga, i kinematografija ima tradiciju, 100-godišnju, u Vajang 1000-godišnju. Sve to je novo, tek pridošlo. Mi smo ovdje došli tražiti staru kulturu staru 10.000 ili 100.000 godina. Čovjek postoji u sadašnjem obliku više od 100.000 godina, a Rig Veda je stara tek 4.500 godina. Tražimo kulturu prije Islama i prije Ramajane,
kulturu koja ne postoji više u Evropi. S njezinom inteligencijom nije joj bilo ništa jasno. Kada smo objasnili da nas zanima kultura Dajaka i ostalih urođenika, ona je konačno shvatila i ostala zapanjena. A to su divljaci. Kakve oni veze imaju s kulturom ili Indonezijom? Tu na Javi gotovo i nema. Istina, na Borneu ih ima u prilično velikom broju. U Irian tek ulazimo. Dajte nam, ljudi, vremena, sredit ćemo mi to. Nismo joj zamjerili. Kako bismo i mogli? Arijci su napravili isto to s Dravidima u Indiji, Amerikanci s Indijancima u Americi, a i naši preci prastanovništvom Evrope. Ali Noni Linge bila je ipak optimista. Više od 160 milijuna Indonežana, velika većina živi još uvek na Javi. Java je velika gotovo kao Jugoslavija, no Borneo je gigant u odnosu na malenu Javu. Tu su i golema Nova Gvineja i 3000 otoka koje civilizirani narod jezika Bahasa, izvorne indijske kulture s uticajem islama, doveo pod administrativnu upravu. No s Borneom još uvijek ide teško. Iako zvanično pod indonezijskom administracijom, tek se minimalni broj Indonežana odlučio odseliti u zemlju prašuma i divljeg ljudošterskog naroda Dajaka. Zapadni deo Nove Gvineje tek je od nedavno dio Indonezije. Godine 1909. trebalo je pitati Papuance hoće li postati dijelom Indonezije. U zemlji gde živi gotovo 1 milijun Papuanaca i tek nekoliko tisuća Indonežana, provedeni su slobodni izbori. Na principu samoodlučivanja glasalo je 1025 ljudi. Na osnovu toga Indonezija je pripojila tu zemlju nekoliko puta veću od Jugoslavije. Objasnili su Ujedinjenim nacijama da je tih 1025 glasača mjerodavno, a obzirom da se do onih 1 milijun ne može doći jer žive u džungli, jer su nerazumljivi, nepismeni i tako dalje. Utješna za domaće stanovništvo je činjenica da i golema većina i ne zna da je njihova zemlja sada deo Indonezije. Usprkos izjavi Noni Linge da će oni već srediti Borneo i Irian, to sređivanje neće ići tako brzo, barem ne na Novoj Gvineji. Golema prostranstva otežavaju taj posao sređivanja. Kakvo je stanje prakulture, prastanovništvo, barem u tom dijelu svijeta, ima još uvek relativno sigurno boravište. Je li prodor Ramajane i islamske istine nezaustavljiv? Može li svijet dopustiti samo jednu istinu? Sve to nisu bila pitanja za raspravu sa Noni Linge, a i malo koji student Evropskog univerziteta time sebi razbija glavu. No eto, mene tada nije zanimala nova Ramajana, već Ramajana stara nekoliko desetaka tisuća godina. Zanima me vječna Ramajana. Ako je Ramajana istina, onda se i Ramajana shvaća tek kroz sve one civilizacije koje je Rama u svom pobjedonosnom maršu kroz svijet podredio sebi. Kako bi se shvatila ta pripovijest, trebalo je pronaći te ljude i čuti i njihovu verziju. Ramajana, stara i nova. Noć prije nego što smo otplovili za Borneo, krenuli smo u klub daičkih studenata.
Prije nego što krenemo u džunglu u susret ljudima s kojima ćemo teško komunicirati, željeli smo čuti i njihovu verziju priče. Starim, žutim taksijem krenuli smo do sive zgrade u ulici Jalan Tarmin, popeli se na drugi kat i zakucali na vrata. Slijedile su mnoge ljubaznosti. Da, bili su željni razgovarati, ali što se tiče vodiča za Borneo, odbili su nas na najljepši mogući način. Još u Londonu sam nam je dao tu adresu, pričao nam o Deweyju, kandidatu za doktora etnologije prastarih kultura, koji se iz dajičkog sela probio do sveučilišta Princeton u New Jerseyju. Često je surađivao sa Samom. Dewey je jedan od starih dopisnika takozvane underground magazina Roc Korijeni, nazvanog po istoimenoj TV seriji. Naravno, u klubu su imali sve relevantne primjerke toga magazina. Iako su odbili da nam posluže kao vodiči, željeli su nam prirediti večeru. Dok smo sjedeli čekajući večeru, ponudili su nas da se zabavimo starim kopijama Roca. Jedan od Deweyjevih članaka nam je privukao posebnu pažnju. Tekst je bio sljedeći: čitalac Kurana i čitalac Biblije neminovno shvaća da je to ista knjiga. Jedan Bog stvoritelj, podjela neba i zemlje, posmrtni i ovosvjetski život, vremenske i prostorne podjele identične. Sedmodnevni tjedan, odmor 7. dan, 40 dana posta prije Uskrsa ili Ramadana, strogo reguliran seksualni život i tako dalje. Čak su i imena ista: otac Abraham, Ibrahim, najveći svetac Isus, Isa. Posjetilac bilo kojeg dela Azije čini uvijek istu pogrešku. On pretpostavlja da upoznaje različite kulture, različite svijetove, opisujući i doživljavajući ono što vidi. Posjetiocu se islam razlikuje od hrišćanstva, hinduizam od budizma i tako dalje. S drugog aspekta, sve je to ista kultura, ista vibracija. Gledano iz izvjesnog ugla, razlike između hrišćanstva i islama mogu se smatrati minimalnim. Njegova majka, Sveta Marija, otac Josip, Jusuf, sa zanemarivom razlikom da Marija nije bezgrešno začela i da Isus nije sin Božji, već najveći svetac Božji. Sve to semantika. Šta znači bezgrešno? Šta znači sin? Istina je da je islam ratovao s hrišćanstvom, no ratovali su i protestanti s katolicima. Religije Dalekog istoka, budizam, taoizam, šintoizam, podvrste su hinduizma, a nastale su u Indiji, odnosno u Nepalu. Iako to nije odmah očigledno, semitsko hrišćanstvo, islam i arijske religije, budizam, hinduizam, u stvari su dio semitsko-arijske vibracije. Bez obzira na školske interpretacije poluškolovanih eksperata, i hinduizam, i budizam, kršćanstvo i islam i sve što iz njih proizilazi su u biti jedna posebna, jednobožna religija nastala negde oko 3.500 godina prije Krista, vjerovatno preko Zaratustre. Rig Vede ili sličnih spisa. Uvijek se susrećemo s tjednom od 7 dana, sa svetom, pisanom knjigom i tako dalje.
Religije svetih knjiga, religije pisanih zakona, odnosno knjige Ramajane ili judejsko-islamske tradicije svode se na isto. Biblija i Kuran opisuju borbu Boga, pisanog zakona, protiv idola, odnosno protiv religije nepisanih zakona. A kakva je to religija? Koji svjetonazor? Hinduizam, odnosno Rig Veda, odakle potječu? Na prvi pogled indonezijska, tajlandska, burmanska i nepalska kultura razlikuju se od indijske, no sve je to samo privid. Ista arhitektura, isti festivali, čak i ista imena. Rama se zove Rama i u Indoneziji, i u Nepalu, i Indiji. Sita je Sita, Garuda je Garuda. Ramajana je potpuno vladala tim cijelim područjem. Godinama posvemašnja Indija, cela jugoistočna Azija i tisuće otoka danima neprekidno gledaju jednu te istu predstavu. Ta se predstava u Indoneziji izvodi s lutkama Wayang Kulit, drugdje se izvodi maskiranim glumcima Wayang Wong. U Indiji se pleše, u Burmi pleše i glumi, cijelo to područje gleda i uči, dok ne nauči napamet sve likove, sve finese te kozmičke drame. A o čemu se radi? Radi se o borbi nove, bijele rase i stare, crne rase. Ta se borba očituje simbolom raspada između Rame i Site, idealnog muško-ženskog para. Sita odlazi od bijelog Rame crnom đavolu Ravani. Rama i Sita su razdvojeni i u zemlji vlada tuga. Cijeli ep je prikaz Raminog nastojanja da od crne strane svijeta nanovo izbori Situ. Kada mu to uspijeva, nastaje Ram Sita, rađ, to jest mir na zemlji. Mir između muškarca i žene, muškog i ženskog principa. Da uspije, međutim, Rama se mora pomiriti s crnim svijetom, to jest s Dravidima, prastanovnicima zemlje. Tek uz njihovu pomoć on svladava crnu stranu svoje osobenosti, Site i cijelo kraljevstva. Arijci su prastanovnici Dravide držali majmunima, no Rama koristi upravo te majmune, Hanumane, kako bi oslobodio Situ, jer je Arijcima oslobođenje žene koja je sa crnim đavolom posao ispod časti. Upravo zato Rama sklapa savez sa prezrenim polusvijetom. Crni svijet prastanovništva nije imao jednog boga, nije imao sedmodnevni tjedan. Crni svijet prastanovništva nije imao ni pisani zakon. Crni svijet nije imao ni snažne vojske, ni organizacije, a ipak je upropastio sjajno kraljevstvo Ajode i Rami oteo Situ. Ako je istina što Hindusi govore, onda se Ramajana nije dogodila u vremenu, ona se stalno ponavlja. Crni princ Ravana uvijek i nanovo otima Situ i odvodi je u svet podzemlja. I jedini način da se mir vrati u Ajdohu jest da gornji svet uspostavi ravnotežu sa crnim svijetom idola, totema, magije i kulta. Nova rasa ljudi, Kinezi, Indijci, Evropljani, afrički crnci i svi ostali, gotovo da su zatrli staru rasu. U Evropi je prarase nestalo, u Južnoj Americi ima je još malo, u Indiji još manje, no tu, na otocima Indonezije i Melanezije, još uvijek živi prarasa
u svijetu totema i magije. Jako skriveni ispod pokrivača ekspanzivne nove žute rase, njihova vibracija još uvijek postoji. Nova rasa, završava Huey svoj članak, ne bi smjela dopustiti da potpuno istrijebi staru rasu. Ako dođe do toga, vračevi će se vratiti u drugom obliku. Vratit će se kao štetni kukci i bakterije koje će uništavati polja nove rase. Njihova uništena energija obnovit će se u negativnom obliku u vidu novih bakterija i virusa koji će napadati nervne sisteme ljudi nove rase, vratit će se u obliku raka i leukemije, u obliku crnih misli koje će ulaziti u mozgove nove rase, razarajući sve njezine institucije, norme i kriterije. Zato loše čini nova rasa, što je tako pobjednička i što vidi napredak u potpunom istrebljenju svega živog što joj smeta. Nova rasa bi poubijala i sve morske pse, i sve komarce, i sve krokodile, i sve zmije, i sve ljude stare rase. Stara rasa obožava i štuje upravo ono što stara rasa smatra neprijateljem, a to su zmija, smrt, noć, krokodil, sve ono što nova rasa smatra ogavnim i štetnim, sve čega se boji. Borneo. Zelenkasto siva voda rijeke Marte Pure, teška i gusta kao ulje, lijeno se otvarala nevoljno propuštajući Konrikiju prolaz prema malenom istoimenom gradiću u južnom dijelu Bornea. 3 dana nakon rasprave s Nonalingom sjedili smo na ogradi pramca osluškujući zvukove džungle. Prošlo je već nekoliko sati od kad smo napustili ocean, uplovili u muljevito ušće i polako uronili u džunglu. S lijeve i s desne strane, poput zelenog zida, gusto raslinje. Mangrovi, sago, palme, fikusi, kaučukovo drvo i bezbroj lijana, grane eritrine nadvijale su se nad rekom kao prijeteće ruke začaranih vještica. Stotine majmuna skakalo je s grane na granu, prateći naš put, pozivajući svoje prijatelje i tu i tamo čineći geste kao da će nas obasuti kamenjem ili kokosovim orasima. Rijeka je bila virovita, nepredvidiva, čas plitka, čas duboka, mjestimice crvenkasta, žuta, pa opet zelena. S cigaretom u zubima, Bob je nervozno upravljao brodom plašeći se oseke, ne znajući kada nastupa. Plovili smo bez jedra, a tup zvuk gulova brodskog motora kao da je budio cijelu džunglu. Iako je bilo još rano posle podne, rijeka je bila obavijena sivom maglom koja je bola oči kao da je dim. U zraku je visio gust, težak miris plesnjivosti, a nebo se jedva naziralo od dimne magle. Zvukovi džungle postajali su sve intenzivniji, žabi se trubile snagom vodenog konja, zrikavci i kreštave papige, kao da se 1000 stanovnika džungle pobunilo protiv našeg dolaska. Umjesto razdraganih delfina, ružna, ljuskasta tijela lijenih krokodila koji su dizali glavu gledajući nas glupim podmuklim očima, da bi onda pljusnuli repom kao u protestu i zaplovili prema obali i majmunima koji su histerično bežali u krošnji drveća. S nadolazećim sumrakom počelo je tužno javljanje nevidljivih bubnjeva iz nevidljivih sela. Ušli smo u kanal i onda opet u rijeku. Manevrirati je postalo sve teže. Upalili smo brodski reflektor i osvetljavali put u tami polako napredujući uzvodno. Magla je postajala sve gušća.
pisanje gotovo nemoguće. Iznenada je krvavi bljesak najavio da plovimo prema požaru. Mrak se polako pretvara u dan, no rijeka je bila već široka i vatra nije dosezala do vode. Bobudar, rekao je Bob, objašnjavajući da je to urođeničko ime za gotovo neprestane šumske požare na Borneu, što nastaju već stoljećima sami od sebe, koje nitko ne gasi i gutaju hiljade hektara skubocene šume, ubijajući tisuće životinja. Na golemom Borneu sve to ne znači ništa, jer šuma opet raste i divljač se koti, sve je to dio ciklusa. Bilo je nešto veličanstveno u toj plovidbi. Tamna rijeka i ti ogromni plameni jezici koji su se uzdizali do 100 metara prema nebu, plešući u obliku 1000 podzemnih zmajeva, lutača vatre što riču u tajanstvenoj džungli. Životinjsko glasanje je prestalo. Čuo se samo zvuk motora i tu i tamo šištanje vatre, dok se munjevito priljevala iz vrhove krošnji, da bi odjednom buknula u eksploziju, pretvarajući noć u dan. Bačeni visoko u zrak, zapaljeni drveni komadići polako su padali u vodu, gorjeli su kao bljeskovi u vatrometu. Prizor je naslikavao smaku svijeta, no nismo se bojali. Čak je i Bob bio osupnut i hladnokrvno je kormilario, pazeći da se ne približava dijelovima džungle gde je hrlila vatra. I onda opet tama i sojenice postavljene na stupovima iznad vode i konačno Marta Pura. Spustili smo sidro, privezali brod i ugasili reflektor. Nasta debeli mrak. S obale Barita gleda Marta Puru, najveći grad Bornea djeluje poput nekog napuštenog rudarskog grada u Arizoni ili Teksasu. Dugi niz žutih niskih kućeraka, hrpe iskopane zemlje, stare dizalice i skladišta, gdje moderne, no zapuštene zgrade u praznim, prašnjavim ulicama. Nad gradom visio je ljubičast crvenkasti oblak prašine i vodene pare, kao nekim omotačem ogrlio je zgrade i ulice, uspavljujući ljude i besposlene pse i mačke, što su se lijeno vukli u luci. Bebek i ja sjedeli smo na terasi lučke krčme, jedini radni gosti ovog još uvek uspavanog grada. Pili smo opojnu indonezijsku kafu i gledali kroz prozor kako sneni lučki radnici istovaruju džip na obalu. Onako prašnjav i blatnjav, sa skinutim krovom, izgledao je poput spjoštene kutije od cigareta, a ne kao vozilo koje će nam služiti kao putujuća kuća, koja će nas prebaciti preko pola Azije, prevrćući ispod svojih kotača tisuće i tisuće kilometara. U tu smo krčmu otišli kako bismo se riješili Boba i Rikija i mukotrpnih službenih formalnosti oko istovara. Nakon otprilike sat vremena luka je živnula. Počela je buka dizalica i strojeva, škripa kolica koje razvoze teret. Gomila radnika odjevenih u prljavo bijele šalvare razmilila se na sve strane. Naposljetku se pojavio službenik u žutoj uniformi i najavio da će inspektor za istovar doći tek poslije podne, s tim što će formalnosti oko istovara trajati nekoliko sati. Prepustili smo Bobu da se baci oko svega toga i odlučno krenuli u grad. Tih po izlasku iz rijekom rashlađene luke zapljusnuo nas je val topline. Pred izlazom iz luke skupilo se nekih 10 motoriziranih rikša, takozvanih helikata.
Odabrali smo najšareniju i krenuli prašnjavom ulicom u grad. Snena, učmala atmosfera u luci naglo je nestajala kako smo se približavali središtu. Bilo je već oko 8 sati, trgovine su se otvarale, a skupine ljudi već su sjedele po čajđinicama ispijajući zeleni kalimatski čaj. Vozač je bio izričito raspoložen našim pristankom na cijenu vožnje od 100 rupija i uzbuđeno je lupetao malo indonezijskim, malo engleskim, a kad što nekim drugim jezikom, možda nizozemskim ili rumunskim. Kad smo stigli u središte grada, ulice su već bile pune ljudi. Stotine malih živahnih Indonežana, odjevenih u raznim bojama, jurilo je gore dolje, ulicama na biciklima, miješajući se i topeći u gomili automobila i pješaka, koji su posvuda prelazili ulice, bez reda i bez logike. Zvonjava motornih i nemotornih rikši, tricikla, bekaka i automobila, sve to uz grahtanje preplašenih guseka i kokoši, sve su se usput razdijetale, paničnije od žustrih pešaka. Bilo je teško vjerovati da tu živi nekoliko stotina tisuća ljudi. Dijelovi grada djeluju poput nekakvog gradića iz američkog westerna i ne nedostaje mu ni konji, ni Meksikanci. Još da je ubaciti nekog šerifa u šeširu, čovjek bi vjerovao da je negde u Arizoni u doba zlatne groznice. Drugi dijelovi potpuno su moderni. Jedino su zvukovi i mirisi davali do znanja da je to ipak jedan potpuno drugi svijet. Uz zapoznate zvuke smijeh se miješao s bijesnim povicima i dečjim plačem, dok se zrakom razlijegao opojni miris šumskog požara, začinjen mirisima mirođija. Posvuda otvorene kuhinje, pečenjarnice, kiosci, kao da svi nešto kuhaju ili jedu na cesti. Zaustavili smo se pred, kako se to smatrao naš vodič Patan, najboljim Ruma Makanom, restorantom u Martapuri. Restorant se zvao Suzi i nalazio se na velikoj betonskoj terasi pod sjenovitim krošnjama. U središtu terase 3 kineska kuhara užurbano su radila na roštilju koji je već bio u punom pogonu. Sa zvučnika okačenog od drvo dopirala je sladunjava, ljubavna, popularna indonezijska muzika, a unaokolo se posvuda širio miris gulaja i sataija. Gladni, naručili smo pun tanjur ribica i kana sa roštilja. Bio to dobar izbor. Ribe su bile svježe, izvrsno začinjene i pečene, kruh je bio prhak, kao da su ga pravili Italijani. Bilo je vrijeme užine. Restorant su punile lijepe, mlade Indonežanke i žustri zapadno odjeveni momci u tamnim hlačama i bijelim košuljama. Nakon obilnog objeda i nekoliko krigli piva, odlučili smo raspitati se u gradu o mogućnostima prijevoza za Bangkok ili Burmu. Nije nam se žurilo s Bornea, no zaključili smo da bi bilo šteta kvariti naš boravak brigama o tome hoćemo li naći prijevoz do Tajlanda i kako ćemo nastaviti put do Nepala i Tibeta. Brodske agencije nalazile su se u Đakarti i Pontijanku, no najveća tvrtka, Pelni, imala je predstavništvo u ulici Jalan Hasim. Primila nas je mlada ljepotica s veoma senzualnim glasom. Objasnila nam je da Pelni, a niti bilo koja druga tvrtka, ne organizira prijevoze s Bornea za Bangkok i Rangun. Žalim, gospodine, ali morat ćete ići preko Jave.
Dok smo razočarani pošli, djevojka je uspod uvacila: da, postoji grčki brod što prevozi željeznu rudu s Bornea na Bangkok, no teško da ćete kod njih uspjeti. Ne primaju putnike, a još manje putnike s automobilom. Znate kakvi su ti Grci. Mi iz pristojnih kompanija ne možemo ništa sa njima. Kako je spomenula Grke, obojica smo znali da neće biti poteškoća. Grci, ej stari, rekao Bebeku, to je tvoja specijalnost. Samo sat kasnije, Bebek je već našao i broj kompanije u Đakarti, telefonski broj hotela u Pontijanku, u kojem je odsjeo kapetan grčkog broda. Dok sam ispijao treću kriglu pive, u predvorju hotela Kaki Mantan, Bebek se uveliko razvezao na grčkom. Ti kaniš, bre Jorgos, puisis, pote pame mazi, ma gdje si mi, bre Jorgos, kako si, kada krećemo, govorio u slušalicu dajući mi znak da je sve pod kontrolom. Uz posljednji Evharisto spustio je slušalicu, izašao i rekao: 6 jedana na Borneu i onda Elenom krećemo za Bangkok. Skinuši to s vrata, odlučili smo pogledati šta se zbiva u luci. Kada smo se pojavili, Land Rover se već nalazio na keju. Onako prljav i vlažan, izgledao je kao krepana životinja. No nakon što smo ga puni sat poljevali šmrkom, neki debeli, uzrujani kineski mehaničar popravio je mašinu tako da je opet zabrujala, kao da smo se upravo vratili sa servisa. Utovarili smo stvari i krenuli prema postaji ekspedicije u Martu Puru.